Gehrig all the way to Luis Robles. Kosuke Kimura for Cahill. Cahill has Henry. Flat down. Here's Henry. Tagging! The clinical finish. And we'll level at 1. Well, we talked about these two guys all year. What a ball by Tim Cahill. And guess what? Thierry Henry is not missing there. No celebration by him. Cool as a cucumber. Looks up, sees Greenabel way off his line. Wow. And it just makes it look so easy. Inside of the foot. Floats it over the head of Andy Greenbaum. للاعبي غزل المحل احمد مجدي ممتازه جدا. فرصه خطيره 3 على 3 3 على 3 فرصه خطيره رايد منسي. جول 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 جول. الهدف الاول عن طريق رائد منسي. قلت فرصه خطيره، قلت كونتر اتاك سريع جدا، وهذا ما صار بالضبط. رائد منسي 3 على 3 خير انه يتلاعب بالدفاع وينفرد بالحارس، والتصويب على طول في مرمى شريف إكرامي الذي لا حول ولا قوه لا يقدر لها شيء. هذه الكره تدخل في مرماه. شوفوا الكره كانت من مناطقهم سرعه المرتدات كنت تحدثت عليها لفريق غزل المحله. هنا الرائد منسي يدخل بين المدافعين ثم يصوب بدون فلسفه. Francia quiere primero, ver, llegó quemando el área, está Imbula, va al centro, el taco, golazo, gol, pues, qué golazo, golazo de Francia, lo hizo el capitán Alessandro Cruyff. Pero qué recurso que tuvo el capitán, mirá, enorme taco aéreo, no se puede explicarlo, pero fue un golazo. Gran gol de Francia, mira el taco, bárbaro. Francia 1, Estados Unidos 0. Qué golazo hizo el central de Francia, señores, para despertar a todos. No pasaba mucho en el partido, siempre el equipo local más cerca. Silva. Zabaleta on the overlap. He's made it through to Nasri, who's chipped it home, and City lead by 2-0. Very nicely taken by the Frenchman. Oh, I did think that City were going to break on us here, and they did, and we didn't get back into position and formation quickly enough. So lovely all run by Nasri, but it's an exquisite finish. Give him some credit for that. But look at the weight of the pass from David Silva was absolutely perfect. Disappointing to see them break on us like that. Плътно до него е Джудович. Сега Йоветич. Скоростна атака на Черна гора. Йоветич има възможност да стреля и го прави. И какъв гол за Черна гора. Стеван Йоветич открива резултата в 9-та минута с един феноменален гол. Получи много пространство пред себе си, имаше възможност да напредне около 7-8 метра и да стреля към вратата, пазена от Димитър Иванков. Много труден за спасяване беше този удар. Мисля, че около преди 2 минути казах, че трябва да се внимава в фаза защита за тези контратаки. Едно недоглеждане в средата на терена. Добре направено двойно подаване. Напредна състезателя. Много хубав удар, който действително просто перфектно изпълнение като удар. Но ето тук виждаме, че нашата защита не може така да се подхожда. Никой не го гони, никой не среща, не му дава, просто му дават шанс и коридор му правят нашите защитници да стреля в вратата.